Selalu dengar pasal synthetic data ni. Tapi apa actually synthetic pre-training ni? Soalan bagus. Synthetic pre-training ni maknanya guna AI generated data kat throughout training process, bukan sekadar add-on je. Jadi instead of scraping websites, kita guna models untuk create training data. Tepat. Tapi yang ni penting, data design dari fundamental part of model development, bukan last minute adjustment je. Kena allocate compute untuk data generation dari awal, libat data design teams before model tu wujud dan target specific capabilities awal-awal. Sounds expensive lah. Kenapa pula companies buat macam ni? Dia pay sebab ada basic mismatch. Data yang senang kita collect ni bukan data yang produce capabilities yang kita mahu. Organic data tu bundle dengan noise dan kita tak ada control. Synthetic pre-training bagi kita design optimal data shape untuk specific skills. Ni benda baru